gwasan sha lu sha ja tuktin shi yan fada ne am sha ja jek me fada roda ala different lawyer Dr. Machar take issue mi kana kamnya wadan right katin kana to contin la jungwa ne rewi ke juba ka chanka dok ka pai badda ko kina dangro jandang re bakan cikane to kon la ja cikan ga jogo no ne na kana jimara ke shi manen kon sha gwan sha ko no ko jekan ka gad kien ke ne ken kon cha yen kamedan ko korgwa de chi wene chana jogo no netin kon tin la chemane neni tin kon cha yen de rande de ke chemane ka jom cha la defense kwaseme ka ne tin wane ken ka family members shig benelo de kan brech de kan mandan le roda re logbo de kan menen cha ga jogo no sha go lo je jok ni re lo ko dana kwalu terewi ke juba cha junga no sha gor lo je jok no chi difan lo kana ko le jogo no me dan cha ne la no ramme mom no go no dare belien ka lu ke dan cha lu ka jogo pai we ke nin ten pai we tala do de relative ke family members de ka ban ka court de kan lu ko dana lat ka de kan bele ane shwaga jogo no tele re gram no go ba berech ba belien ka lu ko dana lo ka tele jire derben baranta me joje no ne ka lugan ka luk changa jogo pai badda kon kin dawn ndang bakel ja kan relative ke ne ko la family members ja ka pino de ge kanetin kon tela gad ken ke de kan luk de kan aten de rander wonyu der lieng der mdan le roda der rewling ja pin ka ci defend lawyer gwas me ci kan ne kon tela jilok ci kan jogo no ne ala judge kana bi ne no en lugmun lokaje edun public en ram goro der lien der bridge mum pen ke family members ko de ga bilian why ngo ko akare strict ke jamon ci ga ne de konti la ji lok ci kana jogo no gwejetin ko ci chonga da men ci presiding judge ne de konti la tilat ko ngot kene kon la jillok ci ka rwach te mi ci gana lat ci ka menana chalat a different lawyer ci kan ñoko mulo ken ci ka respond ci kala do nena kana court open canada teram de peno jin chube rech tam de jogono jin chube chala do open canada la ram no go der wen mo wati ka cho ci ramdan la luk shela da jojen wonena jenne dialen kon no go dewe gwalok chaka allah ram gorwe ki welien kaluk chaji no go no dere luk dere jate jenne dial kul jogon wonena ne de kon la jilok ci kan difan lo yeken jogon odi kan jogon ram laro cina de berejo me pen na o be kare loko chega jogo no nyota ja de jamo ki officer mo me logo bina be bere loko cha court cha open lo public chega jogo no kwa ja identify gore gen officer mo men la responsible ka pen de ko jaga na ko china de bridge mi tera mi mo mi cha pere jaramo mo la reje anga cha na mo charge la ne ko la different lawyer she ne ko te ko lat ka du shi gala de joje no de bi ko communicate ka ne de ko la security authority ne ko te ko bom keten gang ka look ka kujimo ken bi kana lat ko mete ram no go ba ben walok ba ben liang charan charge pe no bere dio je kon dia link gwade ci do jogo ni ci te to wona charen lat mete ram ci wo be gwalo la yibana kap ka kan ji national security bara ina cha ke mo charge rest ko ne ci ne den ko lat lu kala no telem cheno no ram no go be bere aji ram family members ke shi jin as long as aji ram go ro be liang wa jin free ko be bere jen jowo dan inshallah tam ji kan la do wodi te ram go no ba pen bere ci jach ci kan jow mo kan la
kenen etin kontin gor ke jeno de berech ba chonien ba dil kamke so jen jo me shaling ate right now no ram goro der we gwalo ko wajin free ko korami shi look charge lado men charge o me charge kamnya inetin kontin lat ke look ano shikan look chikan ju caption chineri kontin la judge chikan look ikana kapjok amnyodo look ba jo jek ano ka chang do den ko chi lugan nyam ki ta dana chaling ni je ya tok na me da la agenda na gordian link nyam kamana chora lat me kon ka court case ka kui dak ma char kene te kon cha ka gwa inken wo kon ka background de bit kon dial ne no te ka tungwan de chai ni tungwan ya la jordian ki tungwan de cha queen ka charges correct kon chiran kalat tin gwa inga jika ke mi ci der shelat la te tun want ba yor jod ba no jod no jine jiram kel ci der mo shelat man gwa inga ni Dr. Machar Dr. Machar ta gwa inga jen kwi ko dan ci tok kanasa ka jen pay joko dan me ba ko ke ka chanya ndang re bakel which in why am chicken ke de ne SSPDF chikon di almeda ne talk chikonali korme toga to come local use connecting con 10 la di ne SSPDF chi korme to come JSPLIO kana de ne SSPDF ko korchi ore la no wal ne 2024 chicken the same local use lanwar why am shigi nyinge de SSPDF many me cha de SSPDF chakalok de ne SPLIO ko te maltet chambe nyako betu ko ntame ka jen 2025 and instead of dong de kel mi ade darling me dane chala local use chi wona kan ko bikin yin ki bikan wona ko ba metin konti la ming mane ba ka jene ku kan wude shal ke Johnson ku kana le kwany la minister la ran disarmament ki ramin mango me we ka kana kwang shorale and then ci door ci tere ci jeak mi do jeak ko kana we gwa then cha dak mo char cha blem cha kep kana ji kwara yen lu ku na le tin wala cha dak wan cha no jodi aji go no yena atin ka dur ko ci anwar wai am mi cha ko lok cha lok me cha lok de cha lok you everything tan kona de go ni ke chagala duiden tamare lokame milin koname te diale kona chala de kum sel kem yadi chaji ruden dial chiga to ko chagaling janetin kon tin cha yen ki accuse it charwani ken chagaling ke chicken gede na ken dial ken chiga to with evidence ken evidence kona ala de netin content de kel ke sel kem yadi chiga rong chanyu de no te der mi chala de gade tele der but quick o shi Dr. Machar ken jikwar chiga participate ko inquiry. That is the reason. Because right now she herself came my yard which I and when again ko ko lerenu ba campaign ke quick inquiry. Ware me dana ko kan mala tan ke 2018 peace agreement ngode rate again. Mal dere ko benede. Mala be gwaz dana ci na ci relin. Kir logo lat kamal dak ma charge na mal alat ke. So jen me gui kone ke next session we ben gwad wa dak ma charwa te tina. Gide di albe ke barar kan ya. Ko dak ma charge ma de den. Bidi di albe ke barar kan di albe kon keling tin kon lat krodian kon di al keling. Badil te ke tung wante banling duir ke kuma kirmi yadit no ke do badan ci dak ma char ci de kelu ci lat ko de mal dare ben no lo kaje kirmi yadit ko ri yalla kon ci yalla ngene kon ne dang wonne tan yam tam len kon kete ci jawden kelu kana pour out me shiro la chaga gwan ci kan kalat teleb den rong jano maran forensic expert ci kan on no pit kan wane ke telephone gane ko ba ko lo gari tiken ke titin wal tele record la do de yen ya ko ni ni kaka ko la ti ke record ba gu jino ngaka e chine me chi la jene ka tudi ala de ke evidence so di al tin tele mishalat so jena dana le rodo ne me an bana min jek no bana reason e chi to gwalok no ka Gabriel Doblan bana jilin kan next session na me nyot ni me dan le rodo ko inen kontin la jimara kuma SPLIO
nere kon la we wo gwa lok ba ga pin lu ko de ga we kana do bran ji kon ni jeno da ma char gore jeno dere jignetin kon til lo yerka ko daro ko re ala ka ku queen ka ku lokan bibin ko bo chong ni amnat kwa da danen waje titin ka bangwan ba ko titin ban jika another report.